Yaaqoobiin ajjeesiseetu Phexrositti mataa raasaa. መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ንቅሳት የሚናገረው በዘሌዋውያን ምዕራፍ 19 ቁጥር 28 ላይ ሲሆን በሰውነታችሁም ላይ ንቅሳት አታድርጉ ይላል። አምላክ ይህንን ትእዛዝ ለእስራኤላውያን የሰጠው የአማልክቶቻቸውን ስም ወይም ምልክት በሰውነታቸው ላይ ከሚነቅሱት በአቅራቢያቸው ካሉት ብሔራት እንዲለዩ ነው። በዘዳግም 14 ቁጥር 2 ክርስቲያኖች ለእስራኤል የተሰጠውን ሕግ እንዲያከብሩ ባይጠበቅባቸውም ከዚህ ሕግ በስተጀርባ ያለውን ሐሳብ ግን በቁም ነገር ሊያስቡበት እንደሚገባ ይናገራል። ውድ ወገኖቼ አንዳንዶች የሚነቀሱት በራሳቸው እንደሚመሩ ለማሳየት ሲሆን ሌሎች ደግሞ ይህንን የሚያደርጉት በገዛ አካላቸው ላይ የፈለጉትን ማድረግ እንደሚችሉ ለማሳየት ነው። ይሁን እንጂ በመጽሐፍ ቅዱስ የምናምን ሰዎች ይህንን ማድረግ እንደሌለብን ቅዱስ ቃሉ ይነግረናል። ሰውነታችሁን ሕያው ቅዱስና በአምላክ ዘንድ ተቀባይነት ያለው መስዋዕት አድርጋችሁ አቅርቡ ይለናል። Tole rakkoon qabu. Dhaloota baay'eetu dhufee furmaata argata waan ta'eef. Dhaloota baay'eetu furmaata argata dhufee waan ta'eef nuyi biyya kanaaf waa'ee magaalaa irratti kadhachuuf kaane dibanni koos kanadha waan ta'eef siin kadhadha. Waaqayyoo adda sii baasa. Kanaaf ati kan sirraa eegamu laphee kee banuudha. Afuura keessoof gashu. Akkamatti jireenya gogaadhaan hin taa'ina. Fuula Waaqayyoo dura gaafa dhuftan gara nama Waaqayyoo gaafa dhuftu laphee gogaa kana bani. 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 Ameen. Banadhu eeggadhu Waaqayyo immoo adda sii baasa. Ameen. Nu gargaari gooftaa nu gargaari. Nu gargaari Yesuus nu gargaari. Guddannee xinnaachuu nu gargaari. Nu gargaari gooftaa nu gargaari. Nu gargaari Yesuus nu gargaari. Mul'annee dhokachuu nu gargaari. Nu gargaari gooftaa nu gargaari. Nu gargaari Yesuus nu gargaari.